Moja djevojka i ja oduvijek smo htjeli kuću na selu. Uspio sam je kupiti od jednog starijeg gospodina. Zvao se Ivo. Nakon kupnje kuće, Ivo je rekao da ide u svoju drugu kuću u gradu. Pozdravili smo ga i otišli u kuću. Naša je kuća bila na kraju sela i baš nismo imali puno susjeda. Moja djevojka je otišla u kuhinju, a ja sam išao pogledati tavan. Penjao sam se ljedstvama do tavana kada sam došao do vrata. Sve je bilo hrđavo, puno paučni, kao da ih nitko nije otvarao godinama. Uspio sam ih otvoriti, tavan je koji svaki bio pun paučne i vlage. Na tavanu su bili kaput, par željeznih šipki i neki stari čali. Krenuo sam pogledati jednu kutiju u kutu mračnog tavana, kada se čuo vrisak moje djevojke iz kuhinje. Bez razmišljanja sam potrčao niz stepenice i došao u kuhinju. Prizor koji mi je tamo dočekao bio je zastrašujući. Mrtvo tijelo neke nepoznate osobe. Iz tijela su izlazili crvi, a iz očiju miševi. Prije nego li sam mislio pozvati policiju, morao sam smiriti svoju djevojku. Kada se smirila, pozvao sam policiju. Došle su za 5 minuta. Ispričao sam im cijelu priču, a oni su me još pitali da li je itko bio u ovoj kući posljednjih 5 godina. Rekao sam im da smo kupili kuću od jednog starijeg gospodina. Pitali su me jel možda znam gdje je taj čovjek. Rekao sam im da je u nekom gradu nedaleko od sela. Zatim su uzeli i od moje djevojke izjavu, pokupili su tijelo i rekli: budemo vam javili šta se tačno desilo. Samo da vas pitam, kako se zvao čovjek od koga ste kupili kuću? Ja sam im rekao, zvao se Ivo. Nakon što je policija otišla, išao sam pogledati ostatak kuće. Bilo mi je nešto čudno. Sva su vrata bila hrđava, a svi tepisi puni prašine, kao da nisu čišćeni godinama. Vratio sam se do djevojke i sjeli smo za stol da jedemo. Podnijeli smo sa sobom 2 sendviča. Kada sam zagrizao sendvič, nešto je bilo čudno. U mojim ustima kao da se nešto micalo. Pogledao sam u sendvič, a u sendviču cijela gomila crva. Počeo sam da pljujem hranu sudoper, ali nije bilo ničega, kao ni u sendviču. Nisam znao šta mi se dešava. Nakon što smo jeli, djevojka i ja smo otišli spavati. Ona je prva zaspala, a ja sam razmišljao šta mi se to desilo. Ubrzo sam i ja zaspao, kada sam odjednom sačuo otvaranje naših ulaznih vrata. Uzeo sam nož iz ladice i krenuo provjeriti ulazna vrata. Djevojka je još spavala, pa je nisam htio uznemiravati. Prišuljao sam se vratima od naše sobe i čuo neke korake. Sada sam bio 100% siguran da je netko u našoj kući. Koraci su odjednom stali i nastala je potpuna tišina, kada odjednom nešto je palo na tavanu. Znao sam, netko je na tavanu. Skupio sam hrabrosti, izašao sam iz sobe i krenuo na tavan. Popeo sam se ljestvama, vrata od tavana su bila otvorena, a dobro se sjećam da sam ih zatvorio. Osvjetlio sam baterijom tavan i na sredini tavana je stajala neka bijela vaza. Prišao sam blizu vaze kada sam osjetio da mi netko diše za vrat. Krenuo sam se, ali nije bilo nikoga. Pogledao sam ponovnu vazu na kojoj je pisalo ljubav. Podigao sam glavu. Stao je ispred mene, crn ogrtač sa kapom, sa blijedim licem. Okrenuo sam se i počeo bježati. Pogledao sam nazad, ali nije više nikoga bilo. Sišao sam sa tavana, krenuo sam prema sobi, legao u krevet i zaspao. Odmah ujutro sam sve ovo ispričao svojoj djevojci, bila je prestravljena. Isti sam tren začuo policijske sirene. Došli su nam reći šta se tu tačno desilo. Policajac je rekao, tijelo je bilo od jednog gospodina koji je preminuo od starosti. Ja sam im rekao da ću nazvati bivšeg vlasnika Ivu i reći mu za ovaj incident. Policajac se samo nasmijao i rekao, taj kostur i je od Ive. Pogledajte sliku. Na slici crni ogrtač sa kapom i u ruci drži bijelu vazu na kojoj piše ljubav.